sakit di Nabi. Hai aki sang bungong kembe ban bungong lae hana sote kamalang ban nabi nekun di ulunnya kena wafat lehnyan kasukren nyawang malaikat ban bandum sahbat dum kata sare nero imata langit ngan bumor rasa hancur luruh dum asodonya Rasulullah tinggai dunia tamang Fatimah Rasul necomni ba'dada lehnyan Aisyah Jomba tala Sayyidina Hasan ngan Husin sampuh jaroni ba'muka sahabat keluarga hancur hati terasa ban bandum sahban dum kata sare nero imata langit ngan bumong rasa hancur luruh dum asodonya Rasulullah tinggai dunia Rasulullah tinggai dunia. Lunme kasidah yang kedua yang berjudul Maulana. Semeluh cahaya subuh bengah ka menyala terangkan but mata urah tapi nur yang Allah bah Persago binti Ka'bah kalam Allah ji ucap lam kota harum mangan truh betubuh mulia laut ngan darat kaya batelat batat senang hati ikut gembira tengah bantu jo pintu langit dan hijab malaikat sambut Maulana
السلام عليك مولانا 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 السلام عليك مولانا Jibril berkhabar Nabi Nejak keliling laut Senang rasa dum engkut Jipujo Rabbana Nebedah dari laut Lamhutan nejak rijang Neberi teba binatang Katropang oleh donya Habis lambu mo Jibril ne awan Ba'aso langit manyang neba Senang lau mahfud Aras kursi ngon kalam Bulan bintang jisi percaya Maulana 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 Assalamu alayka Maulana 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 Assalamu alayka Maulana Lunmei kasidah yang kelima yang berjudul Genasih Allah. Hai wajah yang cerdah rupawan, hai lisan yang tutur mulia, hai cahaya bulan terang, penerang ke umat manusia, tutur yang lebih ban ujian tren, sopan santun akhlak mulia, bahkan musuh gata disanjung, hati rihun kamu nengeng rupa. Assalamu alaik, assalamu alaik, alaika ya Rasulullah. Assalamu alaik, assalamu alaik, alaika ya Habiballah. Assalamu alaik, assalamu alaik, alaika ya Rasulullah. Assalamu alaik, assalamu alaik, alaika ya Habiballah. Gata genasih Tuhan, rahmatan ke bansi gomdonya, gata suri tauladan, panutan lam alam semesta. Islam teglangkang dalam bumo, walau gata jino tan lena, selawan salam ka mo sampo, netulong ke kamo di yaumil masyarakat. Assalamu alaik, assalamu alaik, alaika ya Rasulullah. Assalamu alaik,
السلام عليك عليك يا حبيب الله السلام عليك السلام عليك عليك يا رسول الله السلام عليك السلام عليك عليك يا حبيب الله